Chief Minister Pulal to Oman Chief Minister Phalna Lahma Salova Departmental Work and Nathole Restricted Tender Ti Phal Anilova Na Man Mobik Anilo Chuan Open Tender Warzel Tum Aniti Asoi Home Minister Puke Sabdangan Rilo Wanga Boyna Tizia Turin September Tha Atangin Ramri Atang Rilo Lu Tipping Tura Baipui Thak Tum Aniti Asoi Prime Minister Louis Atal Bihari Vajpayee thi changpha pualin ramshwai tu ten fo in khan ama share dengna le za na lantir nan athana pangpa randa Roman lok angin US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin ten tukin khan Russia le Ukraine indonati tok chungchang mai chana an soidu Zonet chung kwate chibai ule zorin pi londo kani a Chanchin Thar ilongai thlang u Chief Minister Pulal to Oman Chief Minister Phalna Lahma Salova Departmental Work and Nathole Restricted Tender Ti Phalanilova Naman Mobik Anilo Chuan Open Tender Warzel to Maniti Asoi Nimina Aizola Independence Day Voisum Sari Pakwana Lom na Aman Puina Chief Minister Hian Contract na thok tu chu tu po ni se apoi mober chu ahuna azawem ti le a quality a tha MT ania tun ma ngai tua chuan na chia motor atlem tatial tial nia soin Finance Department sha pui lo le work order administrative approval expenditure sanction omlova ingnama tho phal ani to lo ti soi Chief Minister Phalna Lahma Salova Departmental Work thole restricted tender ti phal anilova Amarosu 15 Finance Commission hun top lama India ram kanom mek awangin saski hnuai na tisu Central Sarkarin atho zo hun tur minron tuka restricted tendera chuwangin restricted tender ti phalna pek ani restricted tender renga chuan changtu pathum tol anom turani naman mo bik ani lo chuan tuna tanghian open tender hi warzel tum ani Tender reng contractor emo approved consultancy firm emo nilotan chan thei anilova pek thei anibok heklova tender lempo pakhatma ombok heklo contractor na thapto chu tu po ni se apoi mo ber chu ahuna azovem tile a quality a triumph ti khani sarkar hian adu le chungin na zong thi thiap ven ang rima ven sen ni heklo Khoi molaya na chia alo omle zeu thin hi apoi tak seta sarkar le mi pui za lo na ni tun ma te ngai to chuan na chia mu tur atlem ta tial tiala sarkar hian hemi konga hian tha atha don lo Finance Department fiat pui lo le work order te administrative approval te expenditure sanction te omlovin eng na ma tho phal ani ve don to lo Home Minister Puke Sabdangan Rilo Wanga Boyna Tizia Turin September Tha Atangin Ramri Atang Rilo Lo Lut Tipping Tura Baipui Thak Tum Ani Thu Asoi Home Minister hian nimina Independence Day lom na lunglea aman pui zoa lungle Sarkar Department sang ho tu te lungle DC Conference Hall a komin an district mason na tho sang asoi puya department te chu an mazona cheu district le ram mason nan thei top chwa turin acha ani Puke Sabdanga chuan ri hlo in Mizoram ati boyna salutuk chu avei thu soin Home Department malak na hnuaya ri hlo wanga boyna tizia turin September tha atangin ramri atang ri hlo lo lut tipping tura beipui thak tum ani thu soya ri hlo ngai tele zuate en zui ko nga po khauzo ka malak tum ani thu soi DPNAR Minister Nibok Puke Sabdanga chuan chimlam mi pui te kong pui poimo ATL road anti mai aizol thenzo lunglei kong pui chu asiam than atana sarkarin sum ada mangin na tho thei ani vele thataka thok turin PWD ho tu te acha lunglei kho pui tui lak na ti changplu na tura amru 2.0 le saski kal tanga malak na po thataka tho zo thwai ani abe sei thu soya sarkar na thok rui thei thil awang emo shisel lo na wang emo chortak lo chungchanga sarkarin khau tak malak zel atum ti soyen chutiang mi te chu pension pa ngai emo special retirement scheme emo manga cholti rani theinan department ho tu te chu khau taka mala zel turin acha ani thurkhom na hian lunglei high power committee vice chairman lunglei north bial to MLA ni bok puvi mal som tuanga lunglei west bial to MLA putilal himpuya UDMPA secretary pulal mal som mapachuaw lunglei borsa pinaf nitman DRG southern range Pu Altaf Ahmad Khan le sarkar ho tu dang te antela borsa pinaf nitmanin lunglei district ka malak na lian le poi mozual asoifia department sang ho tu ten an department kal tanga na thodan le mamo an nei te an soyani
Advisor Chief Minister Puti Bisilal Venchung an tundin muna konpui le sai rang inkar kongpuya lir thei tlan thei lo khopar sanal lian aom tori lo ti asoi Zonet changi Mizoram Sarkarin konpui le sai rang inkar kongpui vil tura arwat Aizol West 1 BL to MLA ni Bok Puti Bisilal Venchung an chuan konpui le sai rang inkar kongpui en kol chungchanga Sarkarin thei to pachwa ti asoya heti lai hian tundin muna chuan kongpui chu lir thei tan har sanal lian nutuk thleng lova kal thei siam bak ti thei aom re lova plain cement concrete PCC chin bak chu kong khwar na sa zual no na tur man ru an la khom manga a khwar no bak chu han siam dan vak awm re lo te soi Puti Bisilal Venchung a chuan kongpui chu thataka siam turin a hau taka wangin malak vak ngai na awm lova a khwar zual lai le lir thei ta na zo she om lai no a man ruwa te nen duty chu ti thei om chun ani ri ti soya helai kong a hian 407 chin chung lam tlan tir ani a lir thei tang om ve zau thin ma se atnuk chuak tur khol da ani awangin tundin muna chuan har san lian tham awm ri lo ti asoi Puti Bisilal Venchung a chuan kongpui siam mek vil tura minister le MLA in an tlo thin chu chun zom ani tori lova he hi achan chu na tak tak tho thei ani ri lo wangin vilpo ni se om zia awm lo wang ani ti soin kongpui hi forwa tui hul huna khoi chun zom ani dona pavement quality concrete PCC siam tur chu kilometer ni dang ti belani a hemia tan hian NHIDC in revise an deal meka abak chu patch repair le bituminous concrete pokasiam tur ani ti asoi Health Minister Pilarin Pui Nimin Khan Siha District Hospital la Hemodialysis Center Tharahong Siha District Hospital la Hemodialysis Center honna hian Health Minister chuan Mizoram akal thalo dialysis ma mo thanem takan oma chumia ta na kholpoi mo tak hemodialysis unit thotling taka bunani theina na rilru le ngai tuana seng tu Siha District Hospital thoktu te chunga lom thua soya Siha District mi pui zinga he khol ma mo te tan mal som na le dam na thlen tu ani nge ya be sei thua soya a thoktu te chu dam lo te tan taksa le ril rudam na thlen tu ni zel turin at sa ani hemodialysis center a khol te hi IOCL le Fairfax company in CSR mga an pe kani a cheng noi som panga man hu aro plant le achung mamo sang chu NHM atanga don ni in kumli chu DHME atanga don ani thunga nimina honna in khom hi Siha District Medical Superintendent Dr. Sila Rosa na kai shwaya Health Minister hian khum thum omna District Hospital ICU atlo ngala ICU room mamote en fe in thlasung lova hospital mamo chu anhe na thlen thin turin thoktu te atsa ani Assembly Speaker Pulabiak Zaman thiamna le fin chu tu ma chu sak theilo ro hlu ani awangin nu le pa te chu an tu le fa te zerna konga cher puitling tum theu turin cha voina abial chung se song Sub-Hqrs MZP in an huam chunga zirlai hlotling te choi moina le lompuina se song community hall la an bua sai aman puina a chalfil bial to MLA ni Bopulal Biak Zaman chuan an tu le fa ten thiamna an nei theinan zirna konga suman sen chu bank ka sum da ain a hlok zok te soya khovel sum le pai le ro hlu chu ral thein ni a thiamna ero tu ma in an chu sak thei to lo ani awangin nu le pa te chu an tu le fa te zirna konga thei top chwa zel turin acha ani se song Sub-Hqrs MZP in zirlai hlotling choi moina le lompuina an hlan hi HSLC pastor somthum pasari HSSLC pastor somthum pakwa BA pastor som le MA pastor pathum an ni a hengmi te hne na hian lompuina thuziak an hlan thewani se song Sub-Hqrs MZP secretary laltlan kima kai shwain khoma hian MZP general headquarters president pu HLL thiang himale se song Sub-Hqrs MZP president le ro cha ma de point thu an soyani Home Minister Puket Sabdangan Mizoram Universal Healthcare Scheme chu do thu sama akim chandok lawa wangin a en non tur Revenue Committee din ani ti asoi Home Minister hian voin khan lungle ko shan en kol dam do in pani Christian Hospital Serkon le John Williams Hospital te atlo a Mizoram Baptist ko shan en kol Christian Hospital Serkon na thoktu te nen anin kom na a Christian Hospital in Mizoram Universal Healthcare Scheme an zom wanga lom thu soi to le sarkar tua moi tu masa an ni wangat lo ani thua soya Mizoram Universal Healthcare Scheme chu du thu sama akim chantok lo wangin a en non tu review committee and dina he committee a hian ama chu chairman ani thu le Koshan Hospital tenen an tran ho chuan max chu hlotling taka kalpui thei a be sei thu soi Christian Hospital Serkon hian kumin me ni somni pakhat khan max hi an zom chana vo in thlengin damlo zasari somriat baruk enkol to in sarkar atangin damlo enkol na sen so
cheng noi za sunga pakhat point pasari panga an hmuto a cho rualin ka tin cheng noi som pathum point pahni vel muthin ang anni puke sabdanga hian Mizoram Sinot and Col John Williams Hospital potlo a Superintendent Dr. Kelal Sangale thoktu dangten lodong songin or sang atloba ka damdo indin munte INF ani UDMP Minister Nibo puke sabdanga hian Lena Stadium chaka UDMP Department ramte Mizoram Polytechnic lunglei puk puya Engineering College le Solid Waste Management Center tepo atlo ani Agriculture Minister Pupisi Vanal Ruata Mizoram lo nei tu chung ko sang thum zanga pakhatin PM Kisan Hnuaya Champuina cheng noi zanhi somsari pakwa singruk le sangli an dong to ti soi nimina khozole Independence Day a man puina a Agriculture Minister hian kunna thoktu ten an thlai thar chhuate fel fai le hlok zo kan shala kumtin har sana tok lowarwa manna le kai shwaina omsa manga an hmu tur za shelo ka thlai an chin theinan thlai thar shalna mumal lengel nget siam turin theito pamalak mek zelani ti asoya District Agriculture Marketing Committee kai shwaina hnuaya Secondary Collection Center kaltlangin thlai thanbik so thing marcha aieng le mun phia le ani a Khozor District chu kumina so thing Shaltamber District anni ti soin chuan ati thu soi Pupisi Vanal Ruata chuan kutna thoktu te na tho na mun ma ti changtlunga ti ma son turin kongsang sanga malak ani ti soya lo nei tu chung ko sang thum zanga pakhatin PM Kisan hnuaya cheng noi zanhi somsari pakwa singruk le sangli andong to a lo nei tu chung ko sang ni zasari somthum paria teram leilung enfia sakni in soil health card pek vek an ni thu soya Khozor District ka Tualpui khua chung ko za chuang in trin zathum aya zawa tung an ching mek te soi Tipa Child Development Project Officer Pisa Thar Chunimin Khan Women and Child Development Minister Pilarin Pui na hong Pilarin Pui hian nimina siaha a Independence Day lomna aman pui zo a District Hospital a Hemodialysis Center a honga hemi hnu hian tipa pan ngalin Tipa Child Development Project Officer Pisa Thar chu a hong le ngalani a honna hian Pilarin Pui chuan CDPO Pisa sakna tur mun phal taka petu puti van hinga hnena lom thu asoya CDPO Pisa an honta ka tipa ICDS nuaya Anganwadi Center somruk paruk ten an tangkai pui nge arin thu soin tundin huna thoktu in dailo na wangin siha CDPO in la muidon ma sere lo te a amun nge thuchel tu an nei thuai abei sei thu soi tipa CDPO office si cheng noi somsare pariat seng sakani a honna in khomisi ha CDPO pihe pohli chhoina kai shwayani Supply Secretary Peter Vanal Shwayin mipui nitin mamosang sanga hun takle diktaka andon thaidan malak ani thu soi nimina Supply Minister Pubilal Chanjawan Serchipa Independence Day aman puina chu Aincol Department pahni Supply le Revenue Secretary ten androi oma Serchip Sports Complex Independence Day lomna manzoa Supply Secretary Peter Vanal Shwai le Revenue Secretary Puvanal Moy ten Minister Pubilal Chanjawa hovin Serchip DC meeting hall a 2/3 theder tu te komin an department malak na le machop sang an shelfi a aning komna hian Supply Secretary Peter Vanal Shwai chuan retailer tem book diktakin an pechhuak ngai ti shiat nan supply kudam tina digital weighing scale da ani dona August thachung hian khol alo thlen kim be sei ani ti asoya sarkar lai pui du danin beneficiary zong song te EKYC ti felvek turani a hemikonga hian khotina VC te chu thopuya soma EKYC ti tur hian September ni somthum thleng cha uhun an nei to a EKYC ti fel lo tan ration alak theidon lo awangin tanla turin at sa ani Supply Secretary chuan online narration card dir na siam tum ani thule mi puin thatira ration an don theina tura chanlak ani thu soin an department kai noi har sanna emo zodu emonei tan toll free number pakhat pakwa pasari paruka englai po biak po thei an nei thu soi Revenue Secretary Puvalal Moy Puin and Department to Mipui Mamo and Avangin, Revenue Ho tu te Mipuin Naya Anom Tainan, Tingplang Kolian Deva, Village Revenue Official da Antum Tua Soya Subdivision Assistant Commissioner Ruatumni in Abultan Nan Tenzo Levireng Teada Potum and a Tua Soya, District in a Borsap to Revenue Kai Noi Tune du Sang and Yangin and Tune Nati Puntum and a Tua Soy, Puvalal Moy to a Mizoram Revenue Amendment Act to Assembly Pastor Telu and a Thu soya revenue court system mumal omlo po siam chatura malakni in revenue court manual siam megani ti a rambuai chungchanga DC le ADC te chu first appellate tan ruatum ani thu soi
Railway and Community Protection Committee sai rang hoi hotin vo in khan sai rang thleng re lo lu tur chung chang in shel fia na le lo in bua sai dan tur in zir tir na bua sai ani sai rang oi mi hola Railway Awareness and Legal Preparedness a hian 3 September a Bairabi atanga sai rang rail kong chu hon tu mani to awangin hemiata na khotlang lo ti tur le lo in bua sai lok na tur sang sang soi ho ani a zon na le chana hun man ani bok in kho ma hian IRS retired pusang to nan sai rang thleng re lo lu tur chu Mizoram mi puite tan ham thana thlen tu ani don awangin lau le thabar zong chaw lo thlir lova masona le ra bithar aron ken lu turte lo dong song thiama lo chhor thiam tura nim bua sai angai thu soya mizo mi paten na tho tur omang angte an tho chuan namdang in ron ti tur an nei lo thu soi Puevana Road chana MPS po in Singapore a mishing nuai nga chuang jing anuai ni vel chu namdang an ni a zenghet an nei awangin an CI lova hetiang bok hian Mizoram a namdang omte chu an man tangkai thiam atul thu soi Independence Day pualin mami khopui chunga mi sang khat chuang rui hlo ti lo turin an intiam nimina Independence Day lomna akhan mami District Excise and Narcotics Department chuan rui hlo ti lo tur intiam na signature campaign an bua saya heta hian zelai pa ka mi sang sang khat chuangin bannera mingziakin rui hlo ti lo turin an intiam ani mami District Excise and Narcotics Assistant Commissioner Pula Sang Zola Ralte Hena Changa Zonet Tudondanin Nimina Mamita Independence Day Lomna Akhan Mami District Excise and Narcotics Constable Pulan Muan Puyachu Na Thokcha Choi Moina Governor Gold Medal Award Lanani A Hehi Mami District in Hetiang Choi Moina Adon Trum Khatna Ani Mami District Excise and Narcotics hian rui hlo le akai noi do ko nga theto pan chwa me ka komin January atanga nimin thleng khan heroin gram somthuk panga point bial pasari bial ganja gram sang kha zathum somni pathum khudam doi bur somnga alprazolam gram zani somli pasari point panga paruk bial rangzu liter sang kha zani som pathum point pathum pasari panga zubil lai chin sang ni zaria somthum pakhat point panga sabzu liter za panga point pariat pakwa panga beer can za som panga le dan lovazor grape wine le juice somthum parukan mana hemikai noya hian thu boy za som kwa pakhat ziak lu 10 mil za somli pathuman manani Congress Party in Chief Minister Pulal tu oman CBI ne na general consent pe anga ain soifo chumi puibum na diktak nia an ngai thuan soi voina thu chwa an siama MPCC Communication Department chuan nimina aizol la muala Independence Day aman puin a Chief Minister Pulal tu oman eiruk na do dan kalphung thazok sarkar in asiam ti asoya CBI ne na general consent pe anga ala in soifo mai chu mi puibum na diktaka Congress Party chuan angai ti an soya kumsang ni somni pathum December ZPM kai Sarkar laklu ani hnulok December ni somni pariata CBI ne na general consent hi an pengeya sarkar na thok tu po Mizoram sarkar MT na lama salovin an chui theya hei hi an hnuloka tidang lamin sarkar le public undertaking hnuai na thok zong zong chu CBI in a chui don ani chuan Mizoram sarkar ne na phalna lak masak zelangai ti kumsang ni somni pali July ni khata sarkar in thupe ka chua hei hi general consent ni lovin partial consent ani ti zoram mi puiten lo sha se an du ti an soi Congress Party chuan pulal du om matsu mi pui buma ama thu chuange po haider luya do chiang tak soya puin andem tak zet ti an soya ramzale na humhim tu le ramin ma ason zel theina na beitu Prime Minister Narendra Modi le atho puite kutti chaktura mizo mi pui asom te khathil za thak tak ani ti an soi Sericulture Minister Pulathan Sang and Min Khan Champhai District Sericulture Office at law Minister in Champhai District Sericulture Office at law na hian Sericulture Promotion Officer Pimolodi C Vanalruati le athopui ten lodong songin an mamo sang sang an lo thena kunna thoktu te thar chua bu chium le erisil kokun te an en hovani Pulathan Sang at chuan mamo an thlen te chu athei ang ngai tua ani tur thu soyen Sericulture chu Zonet la kani a bana kai scheme nuaya pilot project le CM special package nuaya progress partner te tan thataka ankal zel theina thoktu te chu tanna zel turin a fuyani Ramzalena champha polin BJP tlabung mandalin tlabung le a chevela chung ko harsa te na champuin an lan
BJP tlabung mandal hian heng chung ko thlan chhuat hne na hian bu fai le ni tin mamo sang sang te an lana an pol shoi tu te chuan Independence Day chu ni chin chia tlak le hlubi ka ni awangin he ni pol hian an thei anga midang tan mal som na thlen tu ni an do awangin trampui na hisem an ni thun soi heng trampui na dong tur te hi an mani thlan ni lovin Young Mizo Association Young Chakma Association Young Pahari Association Young Brew Association le Hindu Welfare Society ten trampui na pek o ma an ngai an thlan chua ani thua soi Zonet Thar branch MHEP in vein khan an huam chung kum som ni pakhat nuai lam go khomin thil poi mo che sang sang an zertir Zonet Thar branch wai me hole in kho ma hian kum som ni pakhat nuai lam mi pa le mei chekal te chu ruihlo that lo zian zirtir ba ka zirna le mei chha mi pa chung chang an sha tur sang sang shel fi an ni a in kho ma hian kum som ni pakhat nuai lam hol khatlatin an tela Zonet Thar branch MHEP chuan an ngin nangai poi mo a nu le pa ten an fa te an kaltir chulom om an ti thu an soyani khochi ni lo thler hawang o State Meteorological Center Mizoram Science and Technology chinchia danin vo inkhan ai zola khulum lai berin Celsius degree somni paria tani a avo ber line Celsius degree somni pahniani nimin chnu dar ni le achan ve le vo in chnu dar ni le achan ve inkar ro sur kha millimeter som paria point paria tani naktuk pathiania chuan khulum lai berin Celsius degree som thum vel avo ber lain degree somni pani vel ani rin ani a jingdar li le mini somnga panga ani achua ka nga tlaidar nga le mini somnga pakhata atla le ang Chanchin Thar Tualchhung Regional Meteorological Center IMD Guwahati na mulog danin nagtuka Mizoram huntren khata ro sur theina za somni panga atanga somnga om